La igama lami uDineo ngiphuma from i-company ibizwa ngokuthi Ilanga Energy Suppliers. So size lana namhlanje ukuzosapota labantwana siba-motivate ukuthi what they are doing ayisi-wrong, baphume ema-drugsini bafocuse nje empilweni zabo, baphume esikoleni ungena ebholweni uyapractice, yabuya endlini uyageza bhala ama-homework uyalala kanjalo nje vele kuphumeni nje ema-drugsini. Sapoteni abantwana siba-motivate sibakhombise ukuthi lento abayenzayo i-right. Ngiyawezwa amagama wakho sisi wami, amnandi ayajabulisa. Abantwana baphumile namhlanje in-numbers badlala ibhola. So what about ngalaba abasemakhaya, ningathini kibo ukuze nabo bakhona ukuze bazo-attenda nabo bangasaleli emuva? Mhlambe ungathini for bona? Into engingayisho ukuthi bangazivilapheli, bangalali man. They must do something, yabo, because kuningi nje man la ngaphandle kungagcina sekubafaka ema-drugsini yabo, kugcina sokucabanga kaningi yabo. Yeah. Okay, ama-sports akhona, amahoba akhona nje badlaleli ekudeni kunama-drugs, bafocus kuma-sports. By all means vele nje ukuthi baphume ema-drugsini. Okay, ngiyakuzwa sisi wami, ngiyabonga amazwi wakho and ayajabulisa. Ngiyethemba nabo emakhaya babukele and bayazwela. Asithembe ukuthi bazoyenza kangcono lapho ezitradini nasemakhaya, yabona. Siyabonga amazwi wakho sisi wami. Thank you. One Sports Media sisephansi eLinville Stadium babukeli nginosisi lana we-Ilanga Energy Supplies uzosichazela ukuthi mhlambe bona bezeleni la kwi-event, what are they doing for abafana njengoba bashilo bathi badlala ibhola. Yena sayazosichazela kangcono babukeli ukuthi what are they here for. Kunjani sisi? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila. Sisi wami ungachazela babukeli ukuthi ungubani, uphumaphi? Okay, mina Enhle Mandlana from Ilanga Energy Suppliers. Yes, silana namuhla because Ilanga Energy Supplies deliver letting change the community. So nathi sikhona sizosupport abafana ukuthi batshintshe izinto zabo. Okay, siyababona abafana abadlala ibhola la. What do you say about them? Ngithi mina bakhule sona bangayi ema-drugsini, badlala ebholweni, they can go far ebholweni ngebhola. Okay, they can go far. Amagama wakho ayakhuthaza. Kunabanye mhlambi abazi ngale event eyenzakalayo namhlanje basesitradini basemakhoneni. What can you say to them ukuthi nawo nje ba-keep up? Ngithi mina guys, asifukeni sisapoteni abafana nababhema ama-drugs, sithi no to drugs, basize ukuthi baphume ema-drugsini. Okay, ngiyajabulisa sisi wami. Mhlambe okusele ongakusho for ababukeli bethu emakhaya, abantu ezitradini ngithini? Ngiyathini? Okay, ngithi mina kibo siphumeni in numbers sidonateleni for especially those ones ababunyawuphi esidonateni so they can also change their lives. Abanye abafikanga abunyawuphi because bathanda, abanye ama-situations endlini, abanye abanamakhaya, so we can try ukuthi sidonate something for bona so kuzoba ne-change empilweni yabo. Ngiyajabulisa sisi wami, ngiyabonga for amazwi wakho. Nathi sila soqhubeka nje shaya umsebenzi wethu. Nani qhubekani nishaya umsebenzi wenu, uyajabulisa ukunibona lana. Siyabonga ne. Thank you. Tunamani huyana khalalga se khutal walo manani jesi number 12 shimbe ga kona manani jesi number 5 na mtoke mitamna tumfuna ga kona manani jesi number 80 weza jwangu ayabala khala inro wa kayona wana mtoke. Sesele ababukeli eLinville Stadium njengoba abafowethu basadlala ibhola, noyiwani umfowethu lana uzosichazela kangcono ukuthi namhlanje balana bona baphumeleni bazoyenzana. Mfowethu kanjani? Mnandi mfowethu wena. Hayi mnandi. Mfowethu siyabona niphumile ngama-numbers ngabafowethu man. Ungachazela ababukeli election ukuthi kwenzakala? Lokuthi namuhla i-tournament yana yabantu vele nobabe
lokho sibhema yabona khona ba-recovering addicts nalaba basabhema, so babayenzela i-tournament yana ukuthi bakhona ukuthi bancenge yabona. So manje thina in the past years beswina lama-trophy lawo, yayibona lento leyo ya beswina lama-trophy lawo. So le trophy la 2024 maybe 2025. So this year kunale esikolana isiyena. So manje ntsini nalithatha leso siwa yibo sithi sihamba nalo mfowethu, hamba namarasha, hamba nalo asibuyele emuva. Amarasha hamba nalo baba letha, yabona nayi proof yokuthi ayazi lento siyenza isegazini. Nabufakazi siyabona bugcwele bafo. So wena ungathanda ukuthini nje vele kule event eyenzakalayo, ungathini nje? Ngathi yazini sibonga wonke umuntu ozile wazosupporta, umuntu nalama sponsors azile nawo ukuthi azosincengisa sikhona ukusincengela. Sibonga wonke umuntu awe. Sharp bafomana ngisesenomunye umbuzo kunabafowethu abangathi awe ngalento oyenzakalayo la, singathini for bona laba ababukeli emakhaya? Singathi indoda yazini singama-out asikhulumisanini, yabona lento le. Umuntu makane information ayishare nomunye, yabona lento le, ngobe sonke asinamafoni yabona ngobuningi bethu, yayibona. But le okhonile ukuba naleyo information azame ukuthi ayishare nomunye. Azwakele bhuti omdala amagama wakho ayakhuthaza for ama-gents nawo mhlawumbe asemakhonweni afundashako, ungathini nawo bakhuthaze man, bangaphelelwa amandla, babuye nabo man, babuye babe. Ya ngithi mina yazini wonke umuntu yazini brother nginesikhathi sokuthi yazini abe right, akhona ukuthi azicabange naye abuye ebantwini, yayibona leso. So everyone has a choice ukuthi ndoda kunezindawo ezinedayo into ezinjalo ukuthi yazini uyabona ngithi unenkinga so awuthi ngenze into esona so uzame ukuthi ngizoncedela, yayibona lento. Ungasabi ukuthi uze ebantwini uzobacela unceda. Ya injalo isizo likhona lona, nethi ufuna ukuthi ubuze ukhona ukuthi ube ne-information ukhona ukuya lapho. Ngibongile futhi. Ngibonge Manje niqhubeke nishayeni khona. Hola izo. Oh, 100% sisesela eLinville Stadium babukeli, ngihamba nemshika laba futhi ama-player ama-gents nawadlala la ngaphathi bazosichazela kancane ukuthi i-performance yabo ube kanjani, basizwa kanjani after kulo mdlalo abaqeda ukudlala babukeli. Bazosichazela kangcono bona babukeli, athi sizwe ngakibo ukuthi bona baphetheni. Bafowethu kanjani? Hola bro. Bafowethu nidlale kanjani namhlanje? Beningathi nithatha ukubheka kule match yenu. Kona sihlalile mara kuba nzima ngoba sibantu abajimayo always stamina ngibonile ukuthi nami sishongile kancane, yayibona. And then ne-teammate beshoda nyana kancane ngoba si-11 straight. Yeah, but kona sihlalile ref. Okay. Athi sizwe side lapho Putiza nidlale kanjani mara fanda futhi abheka i-performance yethina. Performance yethu kamuhle bethu bro ngoba samile asibantu abajimayo umoya usekho mara kodwa samile. Atisibulekile mara next time so kuyasireka ngoba nangapha besishoda nokushoda mara next time so kuyasireka. Okay, banishaye ngakhi i-score 2-0. Oh, 2-0. Yeah. Okay, benithi nithatha ukubheka ithimini yenu yini engabe iyashoda ukuthi next time ningabuya nimnandi. Sicela ukushoda ngama-playmaker la esiswini ne-defender. Ama-defender wethu awabamba ama-position. Yebo. Okay. Thola ukuthi sibambele 6 ku-playmaker asiba-right. Okay, ngiyakuzwa Putiza. Athi sizwe side lapho wena Putiza ucabanga ukuthi nishoda ngani mhlawumbe ithimini ukuze ukuthi nibambile ngamiswa next. Yeah, to management yethu nayo isi-right yabona. They are not organized management yethu, izinto ama-preparation bese abanye bebangazi ukuthi siyenzana, yebo. Ayingalungisi management singaba right. Bethi lapho yabo. Okay, iyajabulisa bafethu.
sithembeni ukuthi nizokhipha apha next time. Kuzobeke uwini kuzabe kungasiyiluzi. Okay, hayi mina ngicela nje ukubuza ukuthi so far benizizwa kanjani ngayo ngale nto. Mina I'm happy bro. I'm happy sihlanganisile lento because we are one of our ama-edits yabo. Yeah, at least if lento le ungcono ngoba it's like it's an exercise at the same time yebo. Sikhona ukuthi sehlise nalobhema lo. Ngoba ngeke ukuthi uphume groundini seyabhema soyenzani ngoba nzima nje. And kunabantu abangasinceda la this problem. Esayidini lapho naphuthiza uthini? Ngesayithi nami futhi lokwakuphilile yikho ongakusho yebo. Sokulula sokuba ngcono sikhipha phinde yebo. So for abafowethu emakhoneni egradini laba abangazi ngale event ithini for bona nabo mhlawumbe bangaparticipate next time. Yeah, nabo kumele benze plan ukuthi next time abanothise participate yebo. Sike sonke samajini sinama-edits yebo. Sikhona ukuzilula. Ngiyajabula abafowethu ukunibona niphume ngama-numbers in that groundini. Nathi sinje sizosupport nini. Aqhubekani nenzeni umsebenzi omuhle bafowethu. Nathi soqhubeka senze umsebenzi wethu 100%. Siyabonga ababukeli emakhaya. Sango bafowethu. Yizo.